nažalost, mi živimo u zemljama gde kriminalci imaju svoje države i ovde jednostavno ne uspevaju stvari kao što su umetnost i kultura, odnosno ovde je to neka sporedna disciplina. Umetnost mora da prenese poruku, jer ako je ona bez toga, ona onda gubi smisao svoj i to postaje samo dekoracija. Knjiga Pijanista od ranije poznat policiji je knjiga koja obrađuje 10 godina mog aktivnog stvaralaštva na ulici od 2014. do 2024. godine i podeljena je na dva glavna poglavlja, delo i zid, koja su podeljena onda na celine kao što su, na primer, zlatno doba, land art, intervencije, akcije, izložbe, crteži i tako dalje, dok od zida imamo murale, vodu, gerilu, festivale i tako dalje. Ovaj put je nekako nad tim crtanjem preovladao taj drugi vid stvaralaštva što su instalacije, skulpture, performansi, tako da je to delo zapravo prvo i glavni akcenat je na tome. Često se koristi ona izreka težak je život nas umetnika. Ona se ovde koristi kao u šali se izgovara, često je tako čujemo. Međutim, to je nešto što je nastalo jako davno, jer su zapravo umetnici bili oni koji su bili prosvećeni, koji su morali da prenesu to i da edukuju druge ljude. Tako da je zato važno da umetnost to nastavi da radi i samo takva umetnost se i može smatrati time.